U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, sabrani smo danas u ovom našem sabornom svetođurđevskom hramu na jedan veliki praznik. Kao što znamo, Crkva sveta proslavlja najpre samoga Gospoda i inače Gospoda slave, onoga koji je sam po sebi, nezavisno od svih stvorenja, anđela i ljudi, uvek u večnoj slavi svoje blagodati i ljubavi. I upravo iz te njegove večne slave i ljubavi, premudrosti, njegovom energijom božanskom i stvoren je svet, a potom i čovek kao kruna i vrhunac čitavog stvaralačkog podviga Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, kako ga svaki dan nazivamo u simbolu vere, u kratkom ispovedanju naše vere. To kratko ispovedanje vere ili simbol vere naziva se Nikejsko-carigradskim po saborima, prvom Vasilijanskom 325. godine u gradu Nikeji, preko puta Carigrada, Maloj Aziji, i Carigradski, naravno, po saboru, velikom drugom Vasilijanskom saboru iz 381. godine, kada je dopunjen i konačno zauvek prihvaćen taj prvobitni nikejski simbol vere. I od tada ga crkva ispoveda do kraja sveta i veka. To je delo svetih i mudrih otaca, najvećih bogoslova crkve svoga vremena, a za tu veru, nikejsku veru, odnosno veru prvog i drugog Vasilijanskog sabora i svih koji će potom uslediti, jedan od najvažnijih i najvećih svedoka je upravo danas praznovani svetitelj Nikolaj, čiji život je vezan upravo za to doba sticanja slobode od strane crkve u vreme cara Konstantina, za doba prvog Vasilijanskog sabora. Mislim da drugi nije doživeo, ne znam tačno, ali je veoma zaslužan po svim mogućim parametrima, merilima. U štivu iz poslanice apostola Pavla čuli smo danas da se sam Gospod Hristos naziva velikim pastirom njegovih ovaca, večnim, u stvari, prvosveštenikom crkve, kako se u istoj poslanici Jevrejima veli na drugom mestu. Nije slučajno što kada se proslavljaju istaknuti sveti pastiri crkve, u prvom redu episkopi iz raznih epoha njene istorije, a zatim i prezbiteri, đakoni, kojih također ima mnogo u horovima svetih ugodnika Božjih. Obično se tada čita iz Svetog pisma odeljak koji na bilo koji način povezuje to njihovo pastirstvo, pastirsku delatnost, pastirsku službu, ili kad govorimo o episkopima, kažemo često i arhipastirsku službu, sa Gospodom Hristom kao velikim pastirom svojih ovaca i prvosveštenikom svoje crkve. Dakle, Hristos je taj koji je sveštenik zauvek po redu Melkisedekovu, a svi drugi učestvuju u njegovom večnom, bogočovečanskom, prvosvešteničkom i spasonosnom pastirskom služenju životu i spasenju sveta, služenju posebno
duša ljudskih. Zato i danas smo čuli taj odlomak, a iz Evanđelja po Luki čuli smo takozvana blaženstva, to jest kako se sve nazivaju razne vrline, razne dobrodetelji kod ljudi i svi se oni nazivaju blaženima. Sveti Nikolaj s pravom je doživeo da se na njega primenjuju ove reči blaženstava, jer sve te blaženstvima pobrojane vrline, sve odlike istinske svetosti jesu ostvarene u njegovoj ličnosti i u njegovom životu. On je zaista i među svetiteljima na svoj način vaseljenski svetitelj, saborni svetitelj. Nije jedini, ali je jedan od najpoznatijih i najslavnijih. Bio je i milostiv, bio je podvižnik, bio je u neprekidnoj molitvi, ali posebnu revnost je pokazivao prema čistoti prave vere, prema čistoti pravoslavlja i borio se za njega. On je jedan od učesnika velikog prvog vaseljenskog sabora, na kojem je, kako rekoh, ovaj simbol vere najpre formulisan. Zato je on jedan od najpopularnijih svetih. Od Bliskog istoka, on je rođen u gradu koji se zove Mira, u pokrajini Likiji, na severoistoku, u stvari na severozapadu Male Azije, zato ga zovemo Nikolaj Mirlikijski, Mira i Likija, pokrajina, provincija. Ali posebno je proslavljen kasnije širom hrišćanske vaseljene. I ne samo među pravoslavnim hrišćanima, koji ga vekovima od početka samoga proslavljaju, nego i u svemu ostalom hrišćanskom svetu, posebno otkako su njegove svete mošti prenete u grad Bari u južnoj Italiji, gde se i danas nalaze. Mnogi su mu hramovi posvećeni, ali i mnogi hrišćani, mnoge hrišćanske porodice slave ga kao svoga zaštitnika. Slavi se i kao zaštitnik moreplovaca i mnogih drugih, svih oni koji su bilo koje tegobi, teskobi, opasnosti, nevolji, ali ga naročito u našem srpskom narodu, možda više nego u drugim pravoslavnim i hrišćanskim narodima, sa izuzetkom možda ruskog naroda, slavi praktično čitav naš narod. Među krsnim imenima, među slavama u srpskom narodu najčešće je upravo slavljenje svetoga oca Nikolaja. Kaže se pomalo šaljivo, ali u svakom slučaju duhovito i istinito, da danas svi Srbi slave. Pola naroda slavi svoju slavu, a druga polovina je u gostima i zajedno sa njima također slavi. Tako da je ovo zaista veliki i radosni praznik. Svetelj Nikolaj je i posle telesnog upokojenja u dalekom 4. veku živ pred Bogom, ali živ u crkvi i među nama i sa nama. Njegovim molitvama mnogi su isceljeni i spaseni i kogod se iskreno obraća Bogu, sveteljima Božijim, među njima i svetom ocu Nikolaju, biva uvek pomilovan i ozaren svetošću lica Božjega. Svima vama, braćo i sestre, čestitam ovaj divni praznik. Neka molitve svetoga oca Nikolaja, čudotvorca, prate sve nas, svu našu braću i sestre po veri, a posebno današnje svečare kojima, svakako ih ima i ovde među vama, čestitam njihovo krsno ime, njihovu slavu. Molitvama
svetoga oca Nikolaja i svih svetih, ponajpre presvete Bogorodice, neka nas Gospod svagda štiti, prosvećuje i spasava na slavu njegovu i na korist i spasenje naše. Amin.